Bia Kamal Kanwar Online TV Nirmala Kenyam Mi Jirama Jadid Kanwar Online TV Kajan Guasme Der Janwak Nasin Kokin Ki Der subscribe Kanwar Online TV and Rajdana Bana Quen Kajan Guasme Raj Mishod a lot take a look Mishala and Washal look Nasin Consular refugees La United States government Chiroila dan go chicken yuru chop ke million te jandang de widaraw chicken ka top ka kwilwaka chiji humanitarian chicken logo mo chicken gurno be kana top ka ted United States kare which South Sudan ko ka refugee tin la nying Sudan te ka re which ka South Sudan cha yo to cha ko kule top yuru chop ka 32 million tila dollar te kam ka ji ne de kontin chuch tila refugee ala ji Sudani ne kon la Sudanese kene de kon la Sudanese tin chingre wi ka South Sudan cha lok mo cha de to ji US gwad me cha la de ne kan peg yundi al kon ti kan ka to ka jer wona me kan ji United Nation la ji humanitarian ki lokten kon ti lokanare wich ka Sudan chicken yuri shop ke million to kudang bakelo jen wan la $640 million ti chicken go European ka jer wona me kelio karwaji dana chalat keje dobra dana chalat keje chalat no be teka yo ko kendi shop ke million to kudang wandu jandang ro dong wan te ba nyok mutu ko ke aji humanitarian assistant te pa kamji Sudan humanitarian assistant kana san kon la luha ten top ka lokani tin kon chuch ka tet USA ko kan be kan dobra dana shu na ka jere wacce ka Sudan be kan gurno be kan ngach ka ngum de lel ka kwide redolo machadul rewiki United States la General Assembly high level ministerial event machalat ka September 25 la chanja ndangro de ka pa wan ron kina dalo ndangro wan me shikaro ya kan la no kan yo dialati $32 million ba ga yignang kare we ka Sudan ba ko kam refugee tin continent ka Sudan care refugees la Sudanese tin kontin chingre wi ka Sudan ko ne ka gwade dan e chikori to ko jare wi ka Sudan to to no refugee bi ko ben re wicha ka Sudan ka refugee tama ka tare wi ka Sudan kan kwala goron no ba ka lok ka met ke gatin yalla kon shuka ko re wich ka Sudan ngode tel malmati ten kortin shumane tama kor mo kel mi shitin wan te ka yaralong je tegna te jabat je ta dan de na shinga je re wicha je yar na mo kel gorken o baje ngach win mon kelio kachi win mon te ngaje no shu kelo ngajen do bran ko nas ko la lokaje ne de kontla refugee ko de kan ta kon mi sham kana de kan ta walte de ko tom ka ko re wich ka Sudan che jek ke chi ko ton wan che ka jek chit kan ngai ke jen go en ko sum point de cha je de ke cha je yar ka ta ndan le ngwaru din ke je gwan mi nyin de nitin na me kel mishalat ji United Nation ko biken rig dialan kontin to gon tamare wi ka Sudan biken ka kor kan do bran biken ad biken ka lokaje na me ron mishalat de kan ji United Nation and go ka korun kana me kelio no take a pic me ba nyoko mi yorgo pin ka lokkan dan biken to pre wi ka Sudan ka ta dan ambech ji pan ji Sudanese chiga bekeje and me jendan di link ka kwi lokamana na chatop gwad me te me chakulat la do dan la ji United Nation ke United States la kan do ka top ko je mi ci kan ngaje no te ga dik to ko long buga yo to bugan ga top ka tinat gwad me di na ko mu te ci yo te ci kan chu gwas de na ngum to ko yo to wan $32 million te ba lok Sudanese refugee tindere wi ka Sudan ka ba ga top ka tet South Sudanese mo South Sudanese we kana shi kan ga top ko gwada ngum to na me mashalat ne de kontila ji humanitarian ko ji humanitarian ngai kan dublen kontin la ngoga bat ka la te ka tana te shot ke tidin re kwang ne na mo kel mi chalat dunon tama chagu jendo blog mo ba shop ko do brana chalat ke ja ana biya te ka mal ban jogo medodien bye bye